Okay, I was young for my memoir kwaba emfa emra dwumadi a wato ne di na menim so we di twato ewo afe 2022 mu enne yankopon aye yadom sompa chede dwumadi no Sompa 93.1 yenwie tie yenwie me no kasai no se osoro ye yadom a meminda edi animu yi no ubo wura sunyan aye wo sunyan Sompa 98.9 FM. Omonso eye sompa chede no din ewusunyan. Enti abusianfo se de di kan no ye tre yahim. Ti besi nei no wo bibia obetumi akoso ade aba na ye de akwakoye unuanom nso omonso ewo sa bia no nso adoye. Aha, but ne surprises bebre asisi ewo Sompa nema pi asisi ya da nyankopon ase. Eye onyankopon ana animonyam eye ne dia na ne ye won komodi ena nenso eye I want you back we last edition na said here me hwe me phone so amafo send message na I can't wait and I'm say amafo pedodi odopa na amafo peni say David but ne agusia Akwa. Oh, me Joseph. That is a Sompa 93.1 Nyame da mosi. Ye dana si. Se e na dom nti e na amende sompa chede no. Yetimi awie. Se nko ka so be mansu ato a. Kieni anu ye bia. Ye mo no nke be ye ka. Enso wati wie mu maye. Amene ye di dwumadi no kama. Agosi ampanyin se okoto se abo bi si dua so. Na se nye ono aneforo ya. That is obi ena ye na dom ena okotra duan so panyisi de so na bati hunu badwam no na hona yenyina sa kwanya wo so 3.1 na ye na sompa tiefo ne sompa hwefo ase agosia se ye kase obi kire do akire obi no Ghana eni wiase akire do akire sompa eno kreni age yensam ade we hyase 14 October yes ebisi baby ayewe enya bosome a emu wapi baragosia se omatimi aboa ya miatimi 7 nipa more than 1,005 it's not easy sure ade ba konso a ewo adwuma we mu yese adwuma ya che babia yesi ye che kunafo ade ye che nyanka ade no 93.1 emada se nipa crossan esan di sika episo ene obi oba ye bia no sika ye di pin so eye 100 Ghana cedi titi sika no 1 million tisa ko sia se timi 7 nipa even 1,000 kora no a na te se opepepe ba ko sure na ni nyina no eye amamfo adawroma okay enti nokre ni ye moye ho abaso ba de sompa ye no a kire se nya ba bia obi anam ena Sompa 93.1 ye de ne danso sure nse mai ba ye nyina om se we de ye nhia bi da se ye beje ne ma ti sei na mo science so ama ye nsika 100 Ghana cedis se ye mfa nko de ye hu bi da nyame na ye eye rade jakosia ye woni ma pi e we nimu a ene ye beye but ene se wie na menimu a no ye wie suehuna ene I want you back no baby a ye fani sene na ye dey twato ene na ye dey twato 2022 yes agosia se 3.1 oni obi ene tie se wa ye wo ho ade se wonya wo ho ade afi mu nyina no ni a wo ye ya eso wani ama o feeling no wo be ka kire oh wow na ade bi nso wo ha oye ya wani anye ho a wo be boye mu afi nyina no so e bi kura wo ye bema wo pese wo ko oyere ho ara pese wo ko nipa ho obo watimodi bi ehyewa o de ye be bia ahoma no what is him akosia when I be amfro adan when I be amfro o de o ba ba to bom Hey, wonderful.
eti abusiafo o se ana homa na ebia ebi ne mu bre obi nsi wo hokra na ne credit ni so wo de free producer sisi ya na on trading ade bia wodofo bi ye wo a ema wani giye pa wo yire mfida sada no are na Rocky Junior wasere sa SMP o amo nsemo eti akosi ane no be na boss we free show we free show na ebojaye do so e bia bi kura odofu twafa ho ma ache no wo de ka kwan afọ aso che no a che no so de ne si ye so ho so nyina ye case o asemo to be what ara be nyansemo o ebia owie mu na ache no no de na be do so no de ndia di wo de 0244 80 96 41 0244 80 96 41 0244 80 96 41 free producer sisi ano ntro odin bibia odofo ye ye so ye bem so ye oba o ama woni anyi afi no wo de ka kire ye ena de wo ye ye nso ama fili no pa fili no se akwa mi fili keke men hia wanka mawu me cheke wo me yadawo aha we are no aka asem de bi a kire onipa nice one I want you back no say na de na edi twam kura na de no de edi twam kura case ni no when e di afi no na was set of one can ntem ka me mami producer di ka tia no oh yes ora franka waje okay say na nka edi twato na nko no di ka na de bajone na ze ga se mbesi o an bajone nyem minim ho asem bia ka production me ye na kire no so ka na kire o ba bedru ha die ma aja frank hon toro na ma Jennifer so hon toro bi ora da panso ani soso na Kofi lovers band fo nyina e chiamo I was ya yenko I was your for no na about pa hon sima no aduonu Sompa 93.1 mo ase mo amuyi muteko mo sempoa empomo bo mpaye edita ye chi wo Sompa chedie mu nyame hira mo pa anya mo nko mo a ye bo mu din ye ton safra mo sam matwere mu din so mo baaye no ye da mo nyina mo ase sanse nka adofo de mo sika baaye ya ye so mu no na nka ye nya obi a amfa nneoma na ama no a enke bebo ye so nyame hira mo pa o hira mo e mane mo so ye mo afishia pa e mo afishia pa Sompa 93.1 yaba na ye baaye a enwoma ne ye bekenkan medin kan aka de a kyew se nyame ya dom a afia ye besimu eye 2023 no enwuma pinu a na besesa ewo suehunu ebrenimu ye de ye beye mo wani agye aboro so obesua ne oma pidi afrim ene ye de beba na yanka ka ho tiawa na fe ne dwumadi ne yonkoso ankasa sesa akoda friends say Kofi brenya akoda ewo huna mane pa seni pa baba wiase ababa 3.1 na ababa we friends say afia brago a wonni kodi agoro ma hu sensem koye deja no sese wo panyine bi friends say panyina kosi agei oboa pa kyekira sema ka asem amaya ne Kofi brenya ho aye pepepepepepepe mega say wodi nka kosa wachi kuro ni makoka se Kofi brenya afri college suku owomwo ama wakoma afia brago aduro so wano mo nyame nko wu ebiem wasan so akọ college no a Kofi brenya kọ no e de akoto headmaster anim se Kofi adwane afri suku mu abafie na obaye a ono oba bia nyinsen na sene ebeye na nyinsen no ombeka ta ekire kura nti no wama na duru ya moja tuetu akoda no nyasem ketua enti se omu se Kofi adwane afri suku mu a Sompa 93.1 na enane ye ba behwe se asu etisa enuma be ko sei Kofi suku krumu obetumi akoni
ɛna nso bio ɛnhyɛseɛ na menim deɛ na yɛ nyinaa na yɛnim na Kofi Brenya ɛberɛ a wɔdwane yɛ a wɔde ne ho akeka kanwura sɛ wɔmpɛ sɛ owura akwasi agye bɛhu no na kampo wakɔbɔ ndedi no wɔne na mu ama adwene bi baa ne tirim sɛ ɔpapa wɔ faase bi friend sɛ wɔgyam ɛwɔ so ɔkɔpɛ papa no kyerɛ kwan Sompa na wɔde 93.1. kyɛw pa kɛseɛ si ne so na bi to abusua na nanom na college korɔ na wɔkɔ no koraa nso no wɔn de bi kɔ hɔ nti wɔne na mua no nyame nkyade okoko hu wɔ gyam yi ɛne ɔkana sɛm fiti soro kɔka fam wanyi korokora mfirim na ɛnam sɛ na wɔ gyam nso anim Kofi Brenya su ne ban nti no ɔyɛ n'adwen so ɔbɛboa no na ahyɛseɛ na asɛm abaako ɔkan ne sɛ wɔn deɛ no ne bɛfɛ sɛ afia brago deɛ ɔyɛ akɔdaa Kofi Brenya pɛ n'asɛm paa nti sɛ ɛnɛ yi Kofi Brenya ɛne akɔdaa akɔdi mpa so agorɔ na asɛm ɔyɛ aba ɛwɔ so ɔtaa n'akyi nti wɔyɛ sɛ deɛ ɛbɛyɛ na ho ma asɛm nti no wɔn nkɔ college hɔ ɔno ade na ɛkɔ te sɛ ne papa no ɛwɔ na Kofi ba bi atom sɛ ne school fees no a Sompa 93.1. sa wɔkyi kuroma no gyegye yɛde ma ano no sɛ wɔmfa metua no ɛnam sɛ wɔyɛ so ɔba bɛhyia afia brago nti no busua obi adafa no agye sika no de afiri ne nsam nti na ɛsɛ wɔno ankasa wiase no ɔnam no ɛnneɛma ɛkɔgye ngyan de ma no ne nyina mu no ɔgyama mpa aba ɔyɛ sɛ ɔne akɔdaa no bɛkɔ sukuu nim ɔmo nkɔ no mo nkɔhwɛ ebia na headmaster atimi adi ho dwuma nti wɔn kɔe ɛma wabere mo kɔduri na ɛsɛ ayɛ huhu wɔ sukuu mu hɔ sɛ Sompa 93.1. akɔdaa friend sɛ Kofi Brenya master yi na di dadaada koraa pɛɛ sɛ ne foa mmiɛnsa nie ne akyire no a wɔma sukuu no wɔma tete ne ho nsɛm pii ama wɔn gyina so sɛ ɛnyɛ ade a Kofi koraa bɛbie mu a wɔn bɛma na konya ama na tena sukuu nti ehu bua bɛbɔ akɔdaa no ɛma wɔyɛ sɛ deɛ duru ne deɛ ne nda so yɛ asa na ɛberɛ a wɔgyam te asɛm no ɛna ɔyɛ sɛ deɛ Sompa 93.1. bɛma na numa dura nwono nam so nti ɔbɛkɔ na wɔn wankasa akɔbu nkotodwe ɛwɔ headmaster n'anim ebia na ne dasoɔ bi apie nti wɔn mo kɔe ɛkɔyɛ ne saa headmaster bisa anamaneɛ ɛma wɔn nso so kyerɛ mu deɛ watie nyinaa eti wɔn na headmaster bɛka sɛ wɔn deɛ agya wɔn obi ani asɛm na Kofi Brenya kora so ko wɔ mu wɔ nyame ani ni wɔ bɔ ne ho mɔden na adeɛ baako ɛkɔ ha no ne sɛ ɔpanyin bi ɛfrɛ no sɛ ɔpanyin akwasi agye yi de abɛtum sɛ Kofi suku ofiri mu no ɛkɔ efie no wakɔma obi aduru anom ya nyame nko a ka akora ne wu na asɛm we deɛ ɛnyɛ suku asɛm nti deɛ di kan wɔn mo twe Kofi aso sɛ wɔn kɔ tena fie kakra deɛ tɔsoɔ wɔn mo kɔ asɛm no wɔn nkɔ siesie na ho muayɛ wɔn mfa mare no afei Kofi Brenya de suku fi sika nti ansa na obɛfiri fie obɛbɛ suku mu no Sompa school fees no so kita 93.1. no school fees nso na akoda yi wɔde akɔ akɔkyɛ yi nti wɔn mo da ase efiri hɔ ɛkɔe nti yɛbɛka akra mu maduru san wɔkyi no na ogyam ɛyɛ sɛ baabi aduru ndi wɔntimi ne nkɔ biem to no no kokuma se Kofi Brenya nso nkɔ san wɔkyi no nkɔbɔ amaneɛ akora no kokoduru na ɛsɛ asɛm ne da hɔ dadaada se ayi na di ɛde afiri school ɔka no aka ne sɛ ɛna ɔsɛ kola
me kokora me chiri mfuturu ena Sompa 93.1. se wo kwa he nyame nko anenim atora nipa bi mkodi gu akoda no so nti ono asuku mu a ese wontimi ntena efie nso obeba betena se ama nani agye no ena oba ya emu nsensema koye deja wato pia fa gyan odwane wa bro maame no papa kora enim babi akofi eko mesi achia opi emu afishia pa nana meka kire wo se wo refonsa no ahode owura akwese je ka nkoka ayi daachi minim se nso de beba na wo kan kora no na ye den obi di asem agyaw aya du fi asem wache ena nso bio my fancy adumdum ye na 2023 ye be se hia na ye hia nso a ne ye de nioma pa emu hwam de de ne be sa mo asram mani agye dodo eno ne de ba de druidi na menim eno na etoso Awusia kosia obo shere me twen o Sompa 93.1. akosia se maka che o se o papa me mpehwe oh yes me de o de o ma me mizu na o ma me 5G a uni problem no uni problem o se me nsam hye se wase o kasa be kasa o kasa ewurawura no okay by this time se o teke mu a wo ba okay o tie ne dindinde okay ya mo wasere sa o mu de oni nti wo ba so de so we me more coffee because dumpa aponchion dabi de amantam no yen fa ya anti won fa ponchi ni sika no na aponchi mu yakoto de sika le ko fara we sa aponchi ne yakoto amantam sa de se wo zo mpa bi wo ha wo di madanse e no akosi atie eti aponchi no monya akoto mo mfa nye no oda no aponchi monya no na oda mizu me mpe mizu me mpa mizu na 5G any 5G yo because bronya ina me trafie no me woni mo bebre ye tu bebre kre na ne kura na mahwe wo yi o no owusu aka na me nyinni adan o za white ye ba se papa na ni nyina ya dwene sa na mahwe wo yi pa na me kwa me hwa hwem edi akosia mizo papa ni bia ade na akondo sei na on se akosia anokure ni me no woni me nante ye no wo hu se wo se ade a eye drink mempe o dabi na akosia sa wonu mizo no bia nye obi na be kan kire wo se kope bi no because we na flavor no nye se eye bibi ne de asomu dabida eye natural Sompa 93.1. wo de me kan nye se me ha mani wonim se tofi me ha mani nkan sam bebre dabi akosia mizo no wanum bi ka mizo no ho asem kire ho tofi eye chese mi hunu se de mi si bi nkan mfamfa abusua mizo drink no aye ka ho asem we de da so no eye mango de ene ye woni fruit juice ankasa eno so ho ni nyina ne ye enuaba nko a ni nyina ye natural na woni bibi to for 3 days me sheda search me ye research ankasa fa mizo ho mizo me ba wonyo na omo de 5G ne to so atof me kire wo aduaba bi okay ye friend guarana yeah diana da so na ekeka mo na ye 5G no okay on say na bana ye say ani aye white black bi etua so okay to fe aye very powerful ama I no very powerful wow wani aye very powerful men Canada 5G no ankasa no mesew nyese yese mi matena se aye ho research me say na 3 days mi am sheda tena se enam se tof ye mo bibia ho dawro kwa dabi ansa na obebo no manum bi maso ahwe e wose me san so di akire mani adokotafo di hu nkomo ni ehwe hu se aso e di egugu so grapes di minim grapes okay minim green tea minim ginseng okay na garana na eya abiri na ginseng no aya na ye de oh tof ginseng die emu dwumadie ne dɔɔso nti di dwumadie me pa ne dimu ɛwɔ ginseng no senka wo ka mema de anase ma de mema de
oh we bibi eyi mama nka na say entini mu adwuma kra tofe eye pa ebie bie entini ti jensen no ye de mo je tumi di afurusani kama e de ye den e de ye den say no na making okay chiri mu ama ho ma wa say de na ye entini ma wa no nyentem say ye entini e de na ye entini e na mo ja so di mu afurusani e mu de he oh tof akosia anybody woni wo se wa na so wo be ka garana wo de abedru jensen isa obi awo ba bi ehia no and there's a hono de ni hia o me so ani ni hia me pa wonim de ntia ani ni de ni hia me tof na nsen ansa na mbe ba sha ase ahye kiki no yo okay na me hye na me nyanya ani ho problem kakra okay Emma me de ko hospital ni ade a chire na afi ni atia kwa okay na me ye ho research ya me hu ye no na mu say yes say Ghana no wo mu afa nka 5G ho kwa okay eye powerful tough me say me nka na ada obi a okay wo de wo say wo ani ho problem any problem me say me nka na ada o anase afei no wani na sase ye wisi ni ade eye 5G simple wo de hwe sane Ghana ne sida ho no wo de mo fa 5G ne nto so enu ne hia me de to so sa na say me nkotam TV no me fa ma no nkotua ade na no ade na fese kai packaging pa ni eye kama ense nyame abode mu no wo de akosia tiawa me ka kire accountant bo saki say bosum we marketua no mfa ma me 5G nko 5G na de beka no so ho oh akosia me say wo de me say bosumi we me akatua om de be ma me nyina no om fa ma me 5G say 5G any mizo yes any mizo wo de misara nam daia na me twema de sa wo de roba so wani mom de ye kama na say entini ni mom ni nyina no akosia obi aba ha ba dem asira onya wotre yeah manu akoyi mika asabu ato me akosia ma asabu ato me we die no kura akosia tough wo de om mre me ai so adam die ya Christmas because mango no nko ano bisa me no ma na me senya bread sa de wono a na ba bia wu me anwure me dia dai emu odu pa oh yeah emu odu na ko sia won sa wonno mo a wo tin kan kasa bia no ana e kama sa ti sa de oh tough so radio onim nada akosia I want you back here I said e duru ya wada na said me kasa me nyama ye bi na eja ba bia maba tena ni I said wadwene na ya star bi say so na me be ya ana akosia somade nkra soma me wo say I want you back no okay onye obeba so sa na wo de obi be na eba na me say nya sofo aye nye no okay say atapoku ne sofo na ekɔ no ho sa na me de me pene sofo de no so sa atade oni ni bishop ye mpeno ai ne mo na sofo so kra no oh da bi sofo de ne ye sa sofo de anya hwe ko ma me ye pa no ne ye de abomi zo so oba bra pa no ne ja ye de abomi zo awuja for number me de ma utie mi ebia Facebook na wo hwe yen say yen kran say ye kumase say ye bie ba bia wo hwe ye free bia no sa drinks aye ka ho asem a kire we no afei na ba na wei ne adidi bronya nice one enti wo ye papa me menka no kran kire wo se bosumi wei a ya wura mu na wotwe ya ye kwa ma bronya na ba no se wantimi anto mizo drink and coffee a na wadi wo ma abro serious o na wadi wo ma ene wo yira abro wo de to mizo ni bi keke na fako na no papa bi oba ya o se Tofi mo kan na me say said I see kan de me be so ahwe he wonu anka so fra me adanse a wodi no wo se Tofi ma to 5G ni bi ana me de ahye fridge mu na ma lock no echele so de ye kama o akosia echele ye kama eseye akosia eseye Tofi ma me fa number ni ntu fa number ntu dwane en abusia number ni ye 0246 270 221 okay 0246
270 okay 221 now nim say Sompa bros akese yase ya okay e wa no wo no wo yeah abronsen ya Sompa wo mu no okay enya yera kwan okay enti wo pene dodo matu a eye simple kra wo re bra Sompa ya e de obekọ ana fresh number ana fresh number no wo de no answer order say momre me 100 momre me 200 momre me 500 ah bibia kama na me ton so ye chese ekwa ankasa tabio hwe to dade bo akari sika kokofa obeboka amenka na kran kire obanya 5G we should have the pan ton ho na we hwe party papa bie ni ho ebekoso buro nya yimu a 5G unu wase enti so ko bia yefro na 5G ni ase mizo ni ase a oh sign na nya yefro e woso simple we dey want me anton dodo kora no a onkrofo no a omoye mpanyimfo e bae no tobi na fa serve mo afi we so pe bibia kodi usofo bronya beto 5G fa kokoma no wow simple wow me na makan me se me di makatu nyina bagia kogu fie me so anam daaye ya na woji wodi wakatu agie no se na ya menua kuma ba ko Richmond o hena mofa okay ene na woda oh enti ayi adwuma wura mpacho na katua no odeji a ebeboro so enti na ya de age na ko se enti obi akatua na akopemu bi akwakomu obi awodi ni birthday samese no oh baba ode si age mizo mate ni age 5G so ati ase aha na ma yekese sa adi a wo person ka mrei enu se ka next year ne mra ya no na bibia dara kwa ni bay okay agosi aye na ye ho kakra mra ye ba afei de I want you back so na yadru ye di agro no me say afei nyina de ben na odofo bi ye ya o check no pa o feelings ade we di hey say ye hin say ye mpa da bi ho de munsusu nko mpa chawo bibia ba wani giye no monso a mo pesa mo send messages ba no de mo send bra why Sompa 93.1 FM on Facebook YouTube no so Sompa TV why wo betimi afre 0244 809641 akosi ya me de nyum bi na bia no ne on se ye bedi do yes enti nyum be na me de bia no yima so ma me kwan de a na kire se me ko amafo ha se frefre amafo wo sam kan o yima ba jo mitimi ko okay yankwe
ya ma wani agye afi no ka kire dwam ya say we ya trash ya na me de ahoma sa ho ade bi so ya wani anye ho no obi kura ho na okope ma cha abo ya mfi no ada no de ni siye ka kire me ya monkomo ya kwa ahoma na so me ba cha me mo akwa wa Sompa 93.1. Tofi na mpacho na ho te se. radio adumo ba hima ma oni so kakra ma me Yo, me pacho me di fie kakra. Ora no problem udi no kra de Me ka se Tomi abra. Me pacho me do fone de ono obi and ekosise ho na me kwache. ono obi nyabotre empre nene de mema ewu ne ewiemu amema ewiemu ne pa nsem a be pia no ho aje se okowiemu na kwache no me so da ye na me hu timi hu me hu nipa na ni me hu oba na ni oba no so ye menini ala mi busa no wan kan kire ni wan kan kuran kire ni ana me find out na me hu say ye no kure da ye na me so ye ne ye no kure afi okofa oba no da betina Menim se minka bi man no oba ne nkoda o da yem daddy and it's what Diana de me hu ye me hu oba ne kre me busa no wan kan kire ni ana me find out na me hu ye nti me hu ye na fe no kan no kure kire ni okay ha alo okofa oba ne betina Menim se minka bi man no ne nkoda 3.1. minka bi man no na me ono ne nkoda na nkopon mama but then am ka kire girl me say ya me kunu be kan so bia de obetse wo say ye bia ye man na adano na ya me menda sika o fa se ni botoma nko mu kwa akodi no nya asem ketewa na nyankopon so atwia ne ka girl ne friend o friend girl ne friend girl na amfa ana ode na wura ho ne wu ebe ye girl na friend say 31st wo wale girl wa friend aka tem say 31st wo wale na me huru na nya asem ketewa huru be man sa me huru ne papa me huru ne pa se wa ye mele no de she dem ho no me huru ne pa wan say eye den na be matimi nya kokoduro kofa oba foforo de ne ba wo nchen se oba me ne wotie ka bi ma me na me ne nkoda so ke me de me wa kuma o but me maka se ne say awale ne de gu no o da bi nya botre esi se so fe be ma wona ne bobla yenya enko sura oyesa no se yenya kosura obeyi mama ade na ade a wo ye kire me no eti ada kwa na me se me ba mo office wo no na ma betew na nka me ni wadi nkomo wo ho acho nya botre be ma no otwa bia na daddy na o ye sure say asem a wo kan die ne ba ni mu a obetima yesa Tofi we ka say akofie bi na mitra rare me ba woni no wo rough bia ya mu dia na wo say toda bi ade bi wo ho a obi ni ne yire bi a rough bia na oni ni fiancé bi wo mo agro bi o mu di ni ndi sa ayi for the girl no ba wanim o de girl ne ba nani o se ka bi ma no min ka bi ma no ne girl no nkoda eti me hunu say girl na mpene so sa no no osuro eti se hunu say oba pa woni ni koti a o sa ka kire oba foforo say on mpene so no ne nkonkoda no ani ti na wa man kwan no so ska na tie ala be ma no wo hwe ope ma na me no mi hunu sa manfo kan but me di na ti say mi hunu sa de no okay eti me wo ye no and was starting sadia o yen so a me so da ye me hu oba nanim kre ene odi for ba o no ne okun problem o aso no hu oba nanim na me hu oba no atoaso sa prince eti me hu no say ebla na me ne bo ne ye koduru ba bia bla na ye bo no so me na me di mu akotini okay me na me di mu akotini okay o de se o me hu ne bad side edie ben pa nso na afuwe why oye ya wani gye ka kire me ene ni sika mamu die ene oye ya ese ni semo obeda ne ama wow
and ye a chenisema. Me fit say menene tonight and if you can see so na make us say say me anda na me pant me po bi da fit say wow wow yes me po bi da no akoto free kromba and me brazier onim size ne so bibia onim bibia ani obeto ama me sisia Menim na me ho so de ama me atare obeto sika kura ne nsemo de be ma me ne be me ni do afi okay. Hey, my dear. Hey, what you ever transfer account? Say no be na we jai sade and why? Me pa show you. By me my sister ma dream say me person me nko ametina na me bo me bela. Abi nya botre ma ye nya bre na ye nhia na ye ni nkomo. Why? Me pa show. Me pa tell lie we ya me so. Ba chan what the store? I na only producer di nkomo. Okay. It says, hey, Casey, na ayehu na manfo awiem. And na manfo sembaba. Hi, Casey na yehu. Obetimi afre 0244809641. Na producer no enya wo number no so on. I was ya. Akwana ko wiem o. Can I don't swear for we? Na baby na se ne baby okoka kire ne yere ne se that was what the oba ne ba nanim mama oh David I know the eyes wanya de and the wanya de because we say niam ni bi wo ho a enipa na wo chew kra no a at least show respect man oh but to the extent say ukofo oba di na betena oba woni ne tie anim say kabi ma menam ne nkoda dabi ono ko ba nkwa ne timu aju ene de akonta akonta wanya de se sa ne tie de a pa cha wanya de pe bibi na ka kire me nua ba wate na we de wanya de okay I was for yenkwa ahoma no so na me say amanfo aye what na akosi yenkodi nkomomra ene no bibi e ho bi adwam ni ntie me ba cha me mo akwa ba yes sir Fatima de also I want to say okay me ba cha I want to back so and away anwumre yi edie be pa na woni odofo bi ti a waya ma wa wani gie die no ye ye nso wani anye wa afi boso na mentie Menim kun waya de be mani anje afi kura oh adan asa me no na all right me nya ho ade ade I finish with them to know alas I know for business for all right no much me dey ho ade me smati be bobo me atuna ta fi ya so mapamontade ama ma Sompa bua ma ma pamo ba de ma Sompa bua ma fa mata am this kana short Mr. J Ranu sikisi le pamo obusia o ma me mo ni ehwe de we ni nyam bua me de na sama mata obay munu ye fun oh yes sir for this other Menim kun ko bi owo ba pa no bi so ba pa ya o ka kire wono no asimo ka kire mata me reho papa ni so me bo ala wo so yisu na na mata say who yisu na na me no nete Sompa 93.1 ibo ka me ba nten kwa ya atem na wo ko match afa o mpene masa me ko pe match aba o titi oh aya na de na wo ye ntia wo ko pe match aba o so wo mpene masa na se wo ya di bi na me wo ya so di na me de ne sake kan o kakra di bra nya abotre nko ho nya abotre wo do sake kan na kakra and ya woni me ko ne o ya di na enye e ma me tumi sa bo no oh na oni na nka na abotre so na akotre won sa abo no masa ya kan bo kwa du me bia ne me nkuni good ne me nkuni o ya di wo no ma bia o jane di o ya di ba o ya de na o no se na no bi kaza kaza o fon so no bi kan o atem ana fa me ba mo ho emebi ana me ko kan o atem man ko fa atem ba baronim asem we minim se nyame yadom a ye koba ye ba bedi sa nkomo we hwe ba ma bia wutie me anwumre yi se wo ware oba onye wakwada sabi onye oba na waka se wo yira yade a enya wo se me de mensa akeka no saade na twam brad am kan ote twam hwe woni oba te a
onya wo baketwa ena watene wo nsa se obɔ wo yere wo de ade a waye no airtime wo ka kire obi obɛka kire se bi we de emfa kwan mu ento asomu but onya wo yam ba na watene wo nsa se me yera ya ade ma bobɔ no sa asɛm no mpese ogya aka na menye hwe se ɛwo so wo ye bi da okay enti abasa ukɔpɛ match na won fiu match ko pɛ match yo simen patano on pata simen patana na kuma toliyo ɛno no ogi sai on ka de ogi simen patano aso ye den okay na match e ma na patano ye na wa wagi so de be ma no ama ni kenya mpo a yiti medindi ya etoy omoju menim ni be pia ko ba bi o ho you do fear ma peka ke ma peka ya chenze ma on patano ne fe yi di okay ba bia mbe pia ko na ama mi hu why automatic okay me wa cho me da CP why senior okay I want you back enie afi no odofo a woni ne te den na wa ya ema woni gi ka kire me nia wa ya ama chese sada no wure ho ya ka kire me hello you know hello okay any yanko main line so na main line no so me catch you say offer 0244809641 na producer be fa number but yemia homa ntum number no is 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 yemfa sida kase Informa 21st clinic the sciatica expert me pacho package dog edema na yarefo no egusu wo ho a eye adwuma o se free sabri kosi bosumi a yebesi mu no ne da etwa to 31st January no o se sa fai na oba 21st clinic a yenche sika no mu miensa na ono ontua ba akomfa nchewo se won so afai na wo ba wo ho dada na waba dog say yensan so ma sa package no ti abusia for sa me ne wo a enka metumrika na makonkra bata be se edu nwotwe number no ye 0540311311 0540311311 frena call center for no ene wo mon komo emfa wo ne Ghana ne baabi a wutie mi efa wo de wo bisa say me ba cho ebia me okofodua ehe na menko okay me ben takwa ehe na menko oboase na me ben me wotema me wo kasoa me wo domi me wo debi so me wo dwabo so me wo brekum me wo tachimai me wo wanchi me wo nkranza ehemfa na menko wo de wonya fra call center for no ebe kire ba bia e wo se okọ yenko ahoma no so na yenko enkodi nkomo emfa emra ayeka me ba jo me mo akwa ba yeah hello sir good evening na chisai na me adumo nyamuso ya okay afisia paso afin committee emfie so ede be pa na odofo bi ye ya se siw tirimu a na ama wadwene no bibi wani agye ama hu ni awonye ma me ntie o ema un bebre o isi ni ko sia abaya bi pa won kan isi dewe na abaya ni ye kisa bi bia wie wọ́n tún ní ti ọ̀sẹ̀ àṣemọ́ mi bẹ́ẹ̀ ìsìnàṣẹ́lẹ̀ bùsùn bẹ́ẹ̀ ẹ̀nà ẹ̀ náà mú ní kakra ọ̀bọ̀n tí ní gbé ọ̀tí fẹ́lẹ̀ síkà lóògbà ní brẹ́mi ìdí bí ẹ̀wọ̀ tí ní ẹ̀mọ́ mi ẹ̀dúró náà jù sí ọ̀n pásọ̀ dùn ní sí ọ̀. Masa nyabutre wo nkoma na udie no me pese tie ni ye ayete sa mente wo kasa ni ye nti se bom kakra ma me na
baby a won so I say noise kakra bi wo ho na yentie wuye. Me see. Hmm. Be 4 to 5 months ni. Because ya odofo bi pa won kran. Sompa 93.1. Minye wono ye kai bibia si. Ye ka bibia wati ase amami. Eye sikasemu me ni bi krot mi mami ska. Eye duani krot mi mami bi. Misi Tofi edo na jokura no wadi tata mi. Hey, Tofi enti mi kaya na bibi ya yemi. e ba onya abotre. Unse wo kase edu anadwo a wo tata wo no. Eno no eye aduane na wo de bra wo ma wudi. A eno no wo me boro so ana tata no eye de a. Pasu de no so. Hey sa, Tofi enye easy. ana de tata wo. Ono na di tata mi o. Wo mom. Dabi. Wo ya de enso. Enti mi bo ma jin po se brunya we am se me ye bibi pa ma no se me do no. Wow. Eno no sika no ode ma wo no. Ana mpa no so nti na ama wadwina mina na because wadwina crazy a. Edu bo so ye bibi mpa na Christmas yi. Tofi obanga so wo do mi, se wo do mi. Ono won bisa mi skaso. Oh. Won ni jenye se munye ono mu kam asema no mo bɔ mu pɔ enu obi anti obɔnti sana opɛ. Wow. Anyway, good girl. Tofi enye easy. Ama majuni abomu Tofi e ma wo mu. Tofi enye easy. And again, you pen pow. Tofi me de no do me so me do no. Wow. Hey. Wow. Na where shows over one day. O Tofi my ye ne ho djuma kura ye mi titonia manu. Sompa 93.1. Yeah, and again it here you. Ebedu Easter, nyame do ebedu Easter. Na bibia ye. Come na fa so hia no. Se me ye pentani. Na ye koye djuma won kran. Na dakro Sunday bi na ye ko ba mu se ye kwatwitwa bi. Tofi enu anu nu. Ko hia no. Tofi ono so wo chini sa wonya papa bia. Una ye papa. Tofi babu se nka no kre. Misu me nipa bia mi bremi ho asima nipa. Wow. Mi pejam mu mi nibi. Mi ne e kan de nti ase ye Na ema wa hia o mu nyina no ede pa na wo fi se ababa wa we ye special enu nti wonti ne hu jai kra ai se de yenya ma oni ne hu adanse e ma wiase nyina hu se we de wo dem. Tofi especially ema bebre ho omu ha ni pose bema osikasem uni bia o be for say kopa bibre no but we are uni bia woni problem bia. Wow. Ono kra kwa kopa bia bro se fatu botum unia bibia no de aye. Tofi nyame shiraw so the program we ba no mre we pa nyame shiraw. Eh what is what feeling girl no papa? Tofi ma feeling no papa. Is o why? O won cry. Also what his here? Ise mi mama saba me ye djuma bi okumansi ha ya ne Saturday mi kon cry. Eni na je so obenya nka Saturday aba. Ene kura mi pe. Ah. Tofi enye easy o. Di Saturday no se wo free Kumasi na kodura kra wa den. Eh, se ni asati brunya no. Wo ba ye den. Se de na promise na mi di na promise na wo makoma mo se me di akoma no. Pes be na wo akoma ma pese o de koma no. Se mi pese mi tuto e ma hu niama. Okay. Ene blesia sane ma na ma no ko che no. Che no wo ho. Wo de che no wi a na wa ye den. Se sana junior yenda. Na wa ye den. Se be di agro. Proben. Oh, se Tofiakwa unim dada. Ide minim hwio, misa mi de minim hwe. Papa. Sompa 93.1. Unim. Okay, anasa I mess nim kwaje ball no. Me sabon me want me ndio. Famsi o. Fasi haya. Famsi ya why na auto aso be cancel. Why?
Mama obowa. Okay, you go for him na ya fa nyoma ku bi mfa mu ansa. Ya wan fo frɛ me. Hey, how open zamaka. Me watch out me mo akwaba. Sompa 93.1. Hello. Hello. Am I saying? Nyame adum tofe na won so e. Awurade kura me obɛmɛ na. Memo official panso. Afin kɔmɛto yɛ mfie so ne ɛtenkwam. Oh, ye de yame asi. Okay. Na de obabia ya ma me no. Eye mo afa me hwie ni so sada. Ah? Ye friend ampa fo blaketu. Wow, na kyerɛ sɛ waka ho me boa. Oh, tofe unim dada. We dey say emanyina ti say enua ba ya sɛ wakoto. Nya ni sanki ebrei. Ti say enua ba ya. Ba. Sɛ wakoto. Enye ni senka ebrei. Odo na de say. Tofe. Me don pa de wa ya mama. Tofe me dan ka etam son. Na me skanu no me nya ha foto na me chine na fofo so we a was the ne wachana. Okay. Ade be tin so ma me fi ran so ba da giskei. Oh. Tofe me ni aye ni tutu me na fofo a me do mani to om so nyina o munya bi ma me. Na tofe me fi ra eso obeba wa hye me time o de beba. Me nya bi ntina mpa fon so ba me honom. Timini na man of frame se me mrefie. Tofe me hyede mu. Ne line na drop it. Senior fa cheyen pa na kyerɛ sɛ de wo ka na kosien sɛ wa man iska ne bi o. He? Sɛ wo to ne ho nwum yi. Onim akosia. Yen kan kyerɛ ma sɛ opɛ sɛ be ma dɔ pa. Oso wo bibia fa che no wate. Sompa 93.1. On say we do wo dia do ni nyina no eye say watimi show bibi e dia kire no e fe keke. Nti se wo sika na me ho kire me na man bia na ye den. Wo benya obi ama na ka chen say na be ma de ye de sika ma be ma. Tena why? O de mo fa ma emi ni biara. Me ba cha me mo akwaba. Pacho afisiapo. Oba ima. Afin come san ye ho. Pacho mpesa me bo me dofu bi abaso. Mpesa obo dofu bi abaso. Pacho. Adan abaso bo no empaso abaso bo ana se de so abaso bo. Na ka hu bi. Oba nya abotre onkomo ne me de. Onkomo ne me de. O me se onkomo ne me de why? Pacho mate. Me ba jo ma minti o. Wo de hasie. Me dofu bi a friend Evans and champon. Evans, medal my other phone. Wow. Evans, me bona baso. We see a be me. I am mommy or my brabo no. Be me piano bi mama. Wow. Me hu na me kuta akra. I show me ban no. Just do ya mama say me hu da. Why na me sure no. Even the champion every anope area in Bodin. Say baby a wo bia ready to nkwa mama. How one din wom. Even me pe bia wo say abotena de mama na no don. Akosi de me bia me nyo akosi ami nyo so boy. Esa la usi kan die ne say odo from power ni je. Ewurade a. Wako bo awurade din wa se mi ho. Mo dia, mo be ku nipa o. Tofiakwa de. Ta? Obi ade na kan wa wo se o manu se. Jo ye no. Akosia. Asmo o kan no o ti ase. O me ti ase. Akosia so o ti wase why? Mate. Obi ade fa won wa ye eba. No na se mate ma me bedin. Your perfume why eba? Anya ware ti ase no. Yes. Ade Evans, ye na twatum. Tietia. My na ho kakramra. Me na ho kakramra na Akosia.
enko ti odonwum na yanwie ni kakra so hey I want you back. Mama somebody na de pa just say Evans baby a obi a na ebo abaso ba do be ma bi utie me onso afere because wow hwafi said wa had a jojo baby jojo baby atiti o baby onso afere Evans no obi aba obo na abaso onso me emu abaso akosia enko ji eni kakra mra abusia fo me da me ho aba
Paso one share dopa. We are sitting across your day. Chire bibi. Ye bibi ma nipa woni ne tie na ni nye. Ehun say yes. Me ne papa ne tie. Awusia. Tough. Yemfa we mfam sisi ya na. Afi de yemra homa no so na. Yema amanfo emedi nkomo. Intelligent for no. Intelligent. We call the integrity. Integrity, okay. Say intelligent and integrity in one. Okay. Into a mirror na shibomu. Now I was young in bibi. And then you mess a sort of. And yet the beer na nipa benya daji. Yes, ye ko hospital ye ko di line near there. They say nipa na kura dosho. Okay. So we ko hospital pa ko di line. We ko PD a chechere wansa. Yes, a faha ko tena ha doctor nyama ndi kaka ho ene etwam. Simple. Yes, science. Simple. Yes, ko bi kura say friend therapy. Na say ni pada seni. Oh yes. And the integrity care service. Okay. Wo mu na abai. Okay. Na wo mu ne akiri bia enkane Old Valley View honom na kwada so okay wo campus ni ho okay honom wo na wonim bi omu ye okay tof senka wo betutu anamo mu wo maame abrewa na wo man so de ne kwayare sabia ne ade no yes wo de tena fie ne emehwo integrity for no yes okay doctor beba fie ye be chekere won sa wo ho wow ye be ma wa yarehwe no wo fie ankasa ama ho ato wo mpere na apede yi wow nurse beba na we sa NB tube feed no ye wa akoda bi wo ho a anaso opanyini bi wo ho no mu a wontumi ni di aduane no ankasa no wontumi ni nanum ato da bi enye we kwa anye ne se nanum ato ase ye obu no ma age so mu di tube okay to da kra na to da bi wo kra om de fa ne mfin sa ne ma no okay bi so di wura won mu hwenim ne de kaka ho enye obi a na chimi didi te se de e de bi na me ayadomi enti saafo no bi won mu ba fie no ma be connecting nyina na aduane na nam tube nim say de om dia ya sabia na duru fie ya duru fie ya manu ma ya simple ade na fese yi ewrade say de hada na abro kire wi to fa me say ebe kakra no Ghana enuoma besesa oh yeah enuoma besesa say so obekwa kodi lie and a doctor mai and a debe entof ade ba ko a say wo se nipa hye ne nso na ya sha se etu ho na mo ne senka enne ubenya nka obi akora nya ne doctor. Simple. Yes. Simple. And which integrity abano. Okay. Yes, so dear Tonsa Frey, Doctor Beba. Unim sa kwabana sanwa, o information dada. Yes. When him yadia how. And you say yadia no fufro bi kura be ka ho a. What you mean say nyamotre. Ediwe o ma ba fie ni bi no. Eno ma ba fie no. Na o say I was say nyamotre. Said there. O manya daje ne maame no akotena ho bonkomo no eno nkwa ya yaresa wo tough edina che se we die se wutie mi na wa amano ne a wato adi hwe de om ko chechero maame nsa wo fie enye poso bia e ka chene wo ho na chia wuti na chia wo kon se se atwam ye je ne fie di ama wo simple kra ade bi ho ha hu na akwa do ya de o Sara mi kondo mi so no tough no me set off we aboa wo oh yeah se the suomu kra na abeyare a eno anso afro doctor obeba yes simple no service na no den eno oba nso a wonim se aduro we na me de ma wo okay enti se aduro we na ama na kwa akoba na sa mese sam nsa nam de fofra ma wo okay enema wo bia wo hia o doctor bia na personal doctor no aya na boa no won san go fa because so ko hospital we ene ma waduro now say ko different hospital ne ma waduro kro no a ara ba ka so watiri a wo yare no nya no aduro enso na ye hospitals ahodo a wo ko ni nuru a ye de ma wo no ena emwa wo ba we doctor ba ko pe hwew de bia wo ma wapomden no agina so ye dia ma wo mpewe na apede ebusia lab nyina ye ba fie ye di hu dwuma ye massage o chesade ne ye ntimi nye ye bibia se tonsa frɛ ye ba ye ne simple ze o number ho omo number ho ehia me papa fatu gama me pacho ebusia wo number nie aye 0246 270 okay 779 okay 0246 270 okay 779 and a 0503 00 another 00 18 okay 0503 00 00 18 okay yes personal doctor omo kumase ya kwada so
Okay, maybe a first na Valley View one. Okay. It's a Shalom for one. Yes. Okay. Eni achiri kura. Okay. Akusia me dasi. Wow. Hey. Isa ya rohani ya dia dru fie. Nyako se boni kwa na betumi aye. Sere nurse ni wo si smile. Che say, unza maame na nkasa na ohwe no ni agye keke. Shio. My yam and I have fed it. No kono. Okay, me are be hagging. Yes, I come here. Okay, I was here. Young woman is now fed here. I want for 0551 931 931 0548 931 931. A dear pa now dofubia yama wafia. Open so bonabaso. The way is one kui or the catch me. Pacho, why? Hello. Good evening. You know. Hey, Matty say. Pacha, you know, okay. Rather, I don't. Pacha, no man is so crama me why. You, Matty. Okay, dear, no, don't forget I am. Matty, wa jeben fi nai. Wow. Na dear. Me ma wali die me kunu die when you make change. You know, you kind of when jameda. Anyday? When jameda. When I hear the new crowd here, Mama. Wow. So a woman said a bam in them. Oh. You say, I know back at the cheese. I know. Ola na mu na hokra o yenti de wo ka bia. Oh. Kafra, what the sign for because menton can yi. Hello. Hello. What are you man saying? Achonyamia domemwe na Tofiakwa montoe. Hey, oh nzamka. Tofiakwa. Oh nzamka. Oh, Acha yama minimum kuna foda masepanya minsuamo. Okay, yes you da o mase. Ba de pepa we mo yemo mo yami suamo pa. Tofiakwa minimum kami da Jamaica che me do fopa. Daniel edise me do me pa onko senya me ho tre. Odo ka se no ma onko so enya ma me. Ni entina se pepe na me do me pa. Oh. Edi na man ya emu wani je ka kire me. Ka no kure. Yeah, also Tofiakwa. Yeah. Be careful na busia me ne ba o Tofiakwa se bebre mi me kanina. So careful me ne ba hankasa. Okay. Mate, odase. Hello. Hello. Sir. Oh, Tofi, good evening. Good evening, Bamana. Official Panso. I think come to you in so. That's no program now here. Tofi, we yakasi yakawa ho. This omami akonya na kama tuna se de ni di adanse wa afere dem no. Baby amedanya nkopon asese mpere ka se mi se usha wale gaya. Na ware pa. Unya wale pa. Meyere yasena amata. We free. Kwa fa se kokofu one. Kokofu side one. Konta so one. Okay. Efa obano na wawo ememunai. Okay. Na mobani nti metu emi fiefo ni na menkasa. Nani aba mo kompreni e ko fa ne so obi am ya ata na mata ko wale ata. Na me so ye beti bia na ensi. Na Tofi de ma me kasa wa bebrebe ni se. Oba mi na oba yi tina ye. Maybe found a number where and I was in a minute any guy. And so many are my tonight. Officer be or bar one in a trip. Now, Bam, I'll be no problem. A man might do a saying, you don't make a police station or more, you don't be doing much. Now, you're the Macojina court. Now, court were to me a fine 40 million, 4,000 Ghana city. Sir. My father, me got them 4 years.
na me yere bie na no court wa was me kunu se ni o si dominti me ma on gwadam da ampa ade cha na pa mo ho anu aba was makope besia ye fa nkotua ne yenyu oba ye be ye adwuma dia ye de e de atua le kobo mabusi na fama ni mabusi na foka kire me se menya oba na chire die dia sa aka ne de omonye de omunsom eso oba na da woro ma ama ne burenye amanfo di sa na betafin kam di no prison. Wow. Dia na wasa me yema oba na de bia me ka che se me nyankopon firi ho a wono ne obo ene wodu no kra na me ka no tabe okay obi be ye ni bibi no ne enye kwase na no na wo ka se bia ye me de o se obi hu oba bi na no ho fe pa esuri oni kunu obi hu oba bi na se wo hwe na nim kura enhwe na wo hwe ka wo dem ne be ma wo di na tia obi da se ade wo de aduro ne pe na na enye dru ayodo sabi afọ ni next you know to da mi sim ka den sa bra na de ma bre ma menyema home ohin I want pem na o kana de asisu no wakyerem I want pem ma menyema home wa say anu na me to won chen so ade ase so the pia me sire nyankopon say men kwa medina sa asi we so no one time me die ni bi fan ka oba na die no ai masa nya abotra e kase no kana me ka to fe to nkwa na so fan ka oba na die ho e kire se sebi me mana mimi wunna me mana odo no de do me no obetum ni sa do na he me mana kwa wi ya mame tafe enyo oba bi ana sebi e ka se be ma e kwa to man obegina o aka na modu o so fa na me ka shon tafe mate bi am senya go for o man kwa no mana kukuduro mate nya me nka mo ho mbacho oba na oni ni jaye no o hwe ne made oh why not sabi me ba hu hia me che e wo mu se me yire me kan fo me yire ni na achi me ba hu hia me che me yire mate ba bia akola na me da achi e wakoma akode de me ka se me ko bisa wo yiri odika no ho asem kran hwe abetum twede wo afidi so nti wo de yebedi nkomo achi ko bisa eh be ma wo de mfansi woni enko anim na amanfo aba ahoma so me ba cha me mo akwa aba hello Hello. Bye man ati saying. Nyamia don boko na se. Ko pa do ma oni so kakra ma me wate. Afisia po. Fin come to yemfie so na yetin kwam wate. Ye da nyamia se. Ba ma bia ye bibia ma. Yo program na mo ye na no pan. Oh, na very nice. Na mama ikrafo ediane na very nice. Amasi. Na me nshiramo. That's it. Me nkasa be me bi na ye bibia ma me right now. Hey. I'm just putting my mother there. Okay. Because enya wono enka mini baby. The reason why I make us say, me so be me bi di me ko mo stress. E kasa me hange myself. Hey. Senya me maame a nanka me nti ase satani. Enti me so bro nye I give out my heart to my dear mother. Menim say me maame oni Ghana but whatever she is no nyankopon hata soro no ono nko ananim odo ame woman no. Enti me de makoma nyina ma me maame me nua no ma stand by me, my aunties, my uncles, even my best friends who stood by me those time no. I and me that situation no. That's our opportunity. We are watching so person ku ho. Yes, why not? Like of our china na saying. Say we there. Enokra there na me mfa ho because even me bed is okra no. That one was out. I know they me mfa ho whatever he does no is his life.
And no, then I'm in home. But just giving out my capital to him. Na last time no, osan ko din komo se me. Obetete ni mama shame ho akomfo. And it was very hurtful. But in Shranka Yankupon, I was here, say, and me tears and ye can't make That's a form. Not me so meeting a home say, it wasn't easy, by the grace of God, you know. Yankupon Adam. I don't care about anything else. And the right person in my life right now, my mother, my children, my auntie, my friends, my cousins, my siblings. Oh, I pour out my heart for them. Wow. And to my boyfriend, I'm not going to mention anybody's name. There, my person, me catch her on. He say, "Obe hu afere wate." Wa fere brother that, eno fere there. I am not. Or say afere wana. Oh. Lie wom. No lie. Until me friend me in particular, but when who my friends be out with me, beside say, "What you win you catch?" Because I'm not in Ghana right now. Okay. This is only Ghana. Yeah. Okay. Last time I was home, we were Ghana, no. And then the friends be saying they want to sit down with me, and I'm saying I came there for a purpose. I didn't come there for them, so I don't have any meeting with them. Yeah, so life. Never mind. Oyema Nyankopon kan ho ate. Okay, so which ya munyina ma mizo no na you dey mesra 4,000 na me dey ma dey 4,000 pieces ana say I create. So last week no me catch. Okay. Tiane de ba ni say oda ya oda na ya maship na dan ani so obeba Ghana no dan ani no abehwe agu ho akozia yen kan kire me ma say so she da boa payo pa di obi ba ni a wo ho ndo da o da bi no kure ye ba ko no workers wadi ni sika kura hwo na wotimi ko gina ba bi se wo betete no ama na wu ebi so wa kokoduro akosua no sa oba we uti anyi ya onno be ma bia biem because and wo do obi kura mpo na tof ya wo no a we no ma na frɛ mu no bo se no wo de sunsun sanso akɔ ba kono so eno na ade ana ha adwin no masa wa fa bi o yenkoi hello DJ Tofiakwa Tofiakwa ni inshiramo radio asunje nkamo one para na radio bi wo nchen man nkofo man why membe radio bi awadaru DJ Tofiakwa okay ma minti o me pancho Abubakar so ala ni me kasa fi buku na napia okay me pancho mi Dr. Brother Foster okay le di media kesi amadi ya ma account mani bi asa na nyina na ko pension na kinje nkamo DJ Tofiakwa dia mo kana ne oba ne kana pepe me Abubakar so ala so sana me so ye dia mi o to ba bi di wi ayo sa me dia me nyawo no mo agi DJ Tofiakwa me ko bre fo mo nya mo no mo agi ntia ma sisi amakoma na ese dan no me ndo bia minyawa payiro ne ko tanya botre no DJ Tofiakwa onu ne wo dabi mama ka me papa ka te chobe maka se mi so Kristo ni ana se kro mo ni woni obi san ya menye ne bone no omo kwa so no mo se cho mo ofre me ba ke se omo person me kana mi so dabi nti amati si an mi li odo mo bia biem DJ Tofiakwa ade o ye no nso no ehu pa o hu na DJ Tofiakwa omo so na say yen because first na me do mo papa ma men kan sam kire enti obi nti ubeku ho dabi DJ Tofiakwa Shannon so senye tokro bia na ekom ma ti DJ Tofiakwa ka me do anu ati DJ Tofiakwa ame ka che mi anu ma no so omo so na ye no omo tina wa so nwie mu a omo so nje odo ne chema mfa ma ye me omu mu ye se ye gini DJ Tofiakwa ma te me da se hello
Why man? So good evening. What is saying? Sir, Admo na monse. Opan, I didn't know be I am or Philippa, dear sooner or dofu be I when you are home. Oh, I baby. And if I baby so. Yeah, me dear, walk a cram. Me, she say, dear, baby, baby, no. Obey jam, and I see the many intended. They want me, she see me. Ding. And I say, no. Hana obi ba ma kwam se bia na opese o ware me me de ko tu nanim na so won ti ase teenage na obe ware me by you good and at the end say bia o ta de bi obe nye bia me bi sa ono ade be ma na edu baby asa wasisa kakra ebufu senye izi bibikito nani buo kasana oye na hwenti e ma me bisane se wojiri se ye ware a ebe boy ana o se me amen na se nje hu na mi hu se am boy a ye ntwa so ana mi tun ka je se waji mesi wa che ntia de se me pene se dia Menim no ntem entity ana say bibi sa e ka dia no obesu mi ana se me de na ba Sompa o Odo unim Gotcha. Nyame adoma next year yesimu a finko mo meka wo yo ba be me wo so ware no akire wate Gotcha mate ehia pa abad me ka se mo ya akire wo so be ware be ma ne kokonye no rehiani wa oni sika obebo akohoma Gotcha mate Joti Bye. Oba bia otie mi anumri so be ware oba be ma wo kokoboni fa ware be ma oye hiani a wontimi mo akohoma yira BBC Sompa 3.1 me da CP yenko ahoma no so me ba cho me mo akwa ba ohima Me da se good evening my dear Mfasho me kan de am kuna ya mami ya me wow me paso o wa bu okay ya se you get to den kwa ku do paso be me mu ami a bu fu restaurant no cry ni ku something that I quite often Sompa 3.1 from my chimney. Yakupo jam. O kan se le san dan na mi strong me da o don ni ma. E friend dan e je nkoma. Ani aje nkoma. Ba sana. Yakupo san ka ma. So ni mi ta. Okay. So de mam. Onso your ba pao. Me pa so na bre me was to ko ma. Ne fe. Na profe no wadan ye kakra so be no fan kan teach well Ntio Sompa chedie me profe ye truth de dia ne e behind that for intina se me duma se ma ye basa inti ye duma kakra ni kra de kakra ni ye ka 1.5 na so me de but me ya na number le tin stan mane ka ti ana me si we kwa de ni ti pe number ni se me de ye ana me ye na mbem paye text na yi ma yi free I didn't know I am mama ni da so be bia me na duwa apun ana me friend no ni tin ko mo fi so na di masala mi so na me di masala kwa ina e di ko ha da no ni class ni na ya basta to fe me kan ya de tu ya me anti me se ni tete ni anti 40 for Indian Send it 30 Ghana cities. I was some patch there. No, auntie, no crowd and can't check. As many times into me.
me see me in the car I can't see me I was so that me against someone so I think I'm back 4,000 Ghana cedis. Oh Tofi let me near the small Wow. see that me soon me say rather me then I me that was saying why you Wow. it's I guess I'm quite an question so then I'm just sad in your mammy Nyame nhyira wate. ending Sompa chede we obi se ebia wo testimony ma sese ya. Enam kwan mu ba. Mama nka nkyerɛw. Hello. Hello. Pacho na mi adumo na mo so e. Oh, okay. Pa na odofo bi ayama wa. What feeling keke. Okay. And you made them make a free Bellas Beauty Follow. Located at in Shire so okay. Yeah, off Moro Market. I said I'm more doing Moro Market, you know. And you made it. The middle of the I am a friend like I said me who that swimming I'm a booster na diana only be about 40 it ran a bank account like a transfer by the mobile money they send me so I don't know any quantity so many so I said I told my common so I see you can say if you be the comments and I mention idea means me idea the best one best suitable on our man. Wow. I am a power. Wow. I am a power. Wow. There's any bro nyam bedi o. I have a 5G man what? What I say? I have a 5G man what? Pacho Matia. Onum wi a wa weto kakanka. Pacho yo Matia. What I meant today? 5G drink. Okay, 5G. Okay. Pebi man why? Pacho yo Matia. Onum wi na akodi bro nya ne wi a, wo de abedi adanse e kire me why? Pacho yo Matia. Okay. Hey, I was ya one for do. Hello. Pacho Matia, na meka ya katia. Okay. You say I want family. And some buses are so because you can't control for a woman who can use it. I get almost what you can use. Now, woman, now, some way part is in Menim, the same to the world. The memory is about. Maybe when you say a man who wants to wine and go to the and you say, I'm a new friend. Yeah, I tried to cry. The diamond, you're playing you can't make up. Oh, a woman saw. A family of my set up a call while you bear and their money. I didn't go on the Asemo. Oyma, nyame be sha wodin why? Papa, you ask me if you do a new hotel, you mean anything. Okay, producer, me pa cho. Jina so o number no say ne twato. Last number ya 31. Say 31. 31. Okay. Producer, producer be for no no abon komo why? Okay. He mema bi ano ye wakozia. Be ma bi timi to ho ka asem kire wa. Na isa wo mfa wuti nko bodan mu. Nyankopon ya adoma. Yesi. On say ade ya so ni say nyina say du anadwa na okoprepre no. So hu. Ade na mema bi ti sa. Na ka yen say e kan oba o kan. Asikyere ni say. Any say. Oba wo ne nti. Ano hye. Who can say we ya? Ndi wo pese okum ne sunsuma na pese o ye dey. Yenko ahoma na so. Me ba cha me mo akwa ba. Ato good evening. Good evening, Bemena. Me kase free atuma agugu Roma aso down nana asante na kase. Okay, nana maminti o. Dia na odofu bi aye wa akikiu. Nana unim.
Messi area singina mere ene e good pa. Ere. Area singina me yire on e oba pa. Ah. Etse eno mele a woni be Jesus no. Mate, ora chire mu e die ntia a ona ye best no mami ntia o. Unim, oma ekom enemy yam. Oma ekom enemy yam. Okay. Ana jumpa so oma ekom ne me. Ana this man ka ono abe for se minti me kokora na ono abe for so atla so se ma bre kora ono abe ya adwuma no. Bibia mi ya bia oma me ho nkyere me. Okay. Eti me bona ba so pa e wo ne ma oye ma me no. Tofi, me ma adin shafa. Fen koma to yemfie so me da ase pi. Hello. Nana puhu. Nana. Nana juma. Mandas. Afisha panso. Fen koma to yemfie so. Na o producer da tesu wo so e chewara me na mabuno. Ah. Me no wo komo pa wo de mefro saa on film bi. Ah. Ai. Ode nyabote producer antimba cho ne aya frɛ no na pressure no onye ono a. Ko so ne bre no. Tu me sro aka je so bu vi program na be fɛ no wanti fɛ na. Mate. Ya se pa. Na misha. Okay. Hello. Tofi. Yes, Bemena. Okataki, good evening. Good evening. Mo program ni de me de pa o ba o bi tete me bruta. Tete bruta. Tofi. Menes ni bi am na no tete me bruta Tofi. Ntimi na o. Adan wo yo den. Na tuna 4.5 years Tofi. Next this year, we say ending of the year. No, and next year, no worry, no, the Akotono Mahami and out of it. They say, girl, near myself. I mean, myself, and you. Oh, coffee. No one no money, the Bamo Pao, and come over them a so Jimame. Girl, not to Madonna. But your Bomadina, nya time na free produce. Time there be no time. Producer na phone number. Mr. Amon Fanamena, and you make a member on the shop. The phone tiring to the member. Time bending me now. Okay, come over the one I did your mammy. When you have it, you would say, Yami Adamo channel Pashiami or Hawaii. Bear time bay. From Bear 80 could be Anami or her. 80 could be a feminine someone to the bar. No problem. Now, me Yami offers and I'm in transit. Yeah, someone to the bar. Okay, Mati. Hey, I'm off home. Actually, as a wabo. Masa woman na me hoka kramrati na nyumbi wa ha say me de oh nyumbi wa ha yimam ba jo metima na me hoka kraba okay
Timodo so. I was anya sam kitu o. Yem fa sika kakra odo kakra. So say the 9924 kan no. Aha. Ya bom pa say nyame ma obi antene do ase. Oh. Etoda enya bibia na sika ye. Debi. Nipa odo wa no odo. Fa won no sika dodo. Dabi. Ti ore akosi esi na sie mo ayi woni ma bibira ye beye. Se na meka chere ti. Abeja amanfo nsem. De hia se nyame be ma ye nkwa. Oh. Because so your bara be sisa abre we discuss am ha be ma o be so kuno. Ka chere. Abre mo odi say. Mo bi tiri zero. Ze mo ya. Bro nyen enipa be bre ni nipa be jai. Se no de. Be bre be jai. Because it didn't prepare so baba so far. Menim say na say e free sabre akosi 31st no next year nyame adom ni ewuramu a Christmas we no odofo ntam nkomo ye bebo ye bedi ho nkomo yes I want you back there say say am for nya Facebook kukuko e dey am for TV e honom ko he o okay what yem fa 2 course pe na fe dey yem fancy na dey wono yen kan kire ye tiefo ne afefo me ba cho me mo akwa ba ati say be me na oh you what the whole para we say already adom be me na to fe me na me pese me bona baso me enko do me nya ni ho ade ba to fe me ni na net na 2018 ni accident no affect me thing that is me joy me base na do na me bade but of it the kwa oba na ma person Sompa 93.1 ni mo bi ni the fellow flew at the okay after the meeting at actually one there Christian Poyapo share no ndene pese amen tofi ade be ya se be ma wono ba ti na obe konkwachiem na bosome pepepe ka cho se oba na nyono tofi ile juma bi aduma na wo ye ne tofi tabremo so ba na papa tofi oba kukume digame yemi sei tofi be bia me ko bia me no me be shira no tofi mami fo wa die me da sama me kan se me shira me shira no me da se yamfa de otwa to mpacho wudi ni ba bi afre me efri hello hey mpacho radio bi wo nchen man nko for mami why okay Sompa 93.1 mpacho mi tio yes Mr. Good evening. Good evening, sir. Because issue you have to center, Menim discussing. Yeah. Okay. Producer no file number. Obefro okay. One wakasa. Why? All right. Unim your number so 0244809641. Unim. Mpacho Dabi. 0244809641. 0244 80 96 41 0244 80 91 80 96 96 80 96 41 okay 0244 80 96 41 okay mate me da CP producer transena da manfo asena yanko na ebre no ayebre papa me da yatifo ne yahwefo nyina Syria callers na menim yedi dwumadi ba ye sede masi aboye chidom na me boss Syria callers di me am boss ke adu gas oven da shishiman ba bia wo bia no ka chere sa afi wo me hu so chama me olman sa afi me hu so ene akonta ye boa mazi Maria abukunu mo ma ye hu so majoa mu nyina afi ma me hu so a case besi enya sam ketoa ye da obi bia se mama na menim dwumadie agentre ha ewo
Krodua mu ne Ghana fana nyina. Okay. Na me papa one ye chief producer. Okay. Dr. Blessed Foster. Ono so yedana sepa se dwumadie waso yemu aboya baba. Oluma me da. Basa se o she bobi o. Doc, I know I said in the feet. Doc, yeah, Joe. Yeah, Doc, Boshano. You knew you also could have a say, and there's a book on your say, Cow Boshano. As I am sorry, about me chat my dofuna, me mobi beer fish yapa. Okay. Me sure say be share or fatcha so. Aye. Say abana here too and okay. Let's say ya say ya. Abia for anwumre aha me ni me team nyina ya da mo ase Titru production room. Yima any team, Akini ni team. When ye kan ye jai no. Mini o man hene ni abusua ni nyina je fatanom sports fuyi mai wo hene ni nom kwabra kese nom boa manom hwan ni enka